तालमेल बिठाना होगा। शिक्षकों के सीखने की प्रक्रिया उनको पूर्ण मनोयोग से अपनाने की दिशा में उनके निरंतर पेशेवर विकास की दिशा में पहल करनी होगी। सकारात्मक कार्य को बढ़ावा दे इस प्रकार वातावरण निर्माण करना होगा। शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान कार्य और समीक्षा को बढ़ावा देना होगा। शिक्षा को एक सार्वजनिक सेवा मानते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में शिक्षकों को विशेष प्रयास करने होंगे। म्हाका दिसता पेडण्यासारखेल्या महालात ह्या कॉलेजीन शिकपी प्रत्येक भुरग्याक अभिमानान फुडें वयता आसतना सातत्यात सदोदीत याद उरतले आसतले ते आमचे भायर लायले 5-6 स्मारकां सोयरोबानाथ अंबिये आसतले, प्रभाकर पडशीकर आसतले, श्रीधर पार्सेकर आसतले किंवा बहुदाजी लाड आसतले, या सगळ्यांची याद आणि स्मरण हे सदांच उरून म्हणजे आपुणूय बी खंय तरी त्या धर्तीचेर फुडें वयचो ही प्रेरणा घेवन सातत्यात तुम्ही फुडें वयतले हे म्हाका निश्चितच सांगता आसतना खूब बरें दिसता। त्या खातीर हांवें पयलींच म्हटलें कॉलेजीची बिल्डींग बांदप सोपी, बट त्या कॉलेजीच्या बिल्डिंगेत आत्मो घालप हे खूब कठीण असता आणि त्याच पद्धतीचे काम हे म्हणजे हांगासरले डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनच्या अंतर्गत येवपी हांगासरलो सगळो स्टाफ आसतलो जो कितलीशीच वर्सां हांगासर सातत्यात शिकयता ताच्यानी खरो आत्मा घालपाचें काम जे आसा ह्या बिल्डिंगेत केल्लें आसा ते खूब महत्वाचें आसा। पेडणेच्या प्रत्येक भुरग्याक हांगासर शिकता आसतना आनी पेडणेच्या प्रत्येक पेडण्या तालुक्यांतल्याच न्हय तर हांव आतांच व्हायस प्रेसिडेंट सरां कडेन उलयतालो की पेडण्यात न्हय तर महाराष्ट्रांतल्यान भुरगे सुद्धा हांगासर शिकपाक येता आणि त्या मोठ्या अभिमानान सांगता की पेडण्यात ह्या कॉलेजींतल्यान आमी शिकता आणि आमी शिकून फुडें गेल्ले आसा। ही आमच्या खातीर गौरवाची गजाल आसा। आमी राज्यात जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीत विचार करता तुम्ही मुद्दामून काडून पळयात की वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर जर खंयच्या स्टेटीत आसात जाल्यार ते गोंयांत आसतले एड्युकेशन सेक्टराच्या बाबतीत आणि हांव मोठ्या अभिमानान सांगता की एड्युकेशनाच्या बाबतीत गोंय राज्य हे 1 नंबराचेर आसा। आफ्टर 7 decades of Indian freedom, we are following the same old system. So substantial change is the need of the hour. Regarding education, I am requesting your attention of what Swami Vivekananda propounded with respect to education. Education is the manifestation of perfection already existing in a man, a human being. So that eliciting process, whether we achieved that goal, is a question I put it to you. Anyway, through this new 2020 education policy introduced by our Prime Minister and his team, I am sure that the Swami Vivekananda's concept of education, so slowly we are going to that goal. And we are approaching 75th year of independence, Amrita Mahotsav, and we are celebrating. Our quest for excellence, aim to excel, must be there in the minds of the people, the rulers and the students very well. Because it's not simply sufficient to be first class. Excel in the chosen field. In whatever subjects you want to pursue, try to have the aim of excellence. Innovation is a key driver of knowledge-based economy. India, with its edge in information and communication technology and an educated young population, has the potential to become world leader in the knowledge-based economy. You are seeing now, even in the United States, the so-called advanced country, many of the multinational companies are headed by Indians. Because I always say and feel my conviction that this land, this water, this air, this culture has something special. There is inherent talent among every section of the society.